Nin ijan met kibru yang kaany wakentup na ka District Legal Services Authority West Giant Hill District Juai wa ka West Giant Hills Police da hiar pensngat ho pajba aki hayung wali kelum perdi yang pia hajrong kapang cyber crimes an IT Act hajar day wakerchan ka National Legal Services Authority NALSA. Ini pensngat ho pajba man ka kamchi benta ka National Cyber Security Awareness Month Wyrta yaki buru utip ki waw sendong ya ide hakani ke juk chat tau online wa bonjai lang ba ke internet. Hak ya lang wa palai da wa he chnong kalom perdi yang POA nyang ti ka muktiar si dekar da penche ko yaki kyndon wa ki buru ye ki ungat de lang wa ka kuna da MKT ki waw to na pensi yaki data ki file yang kiwi wa bu ha ki komputer la jia wa pen kam bakla ki pertut kiwi de wa to na ki komputer ne ki wan ki kor elektronik. Nei te itu we pen kam bakla ya yong kiwi na mo ka personal identity wa kiwi ki rukam. Nei te da batai beni kale ya ki kyndon wa kam yong ka ain IT Act hajar wa kentup ya ka section wa nyau pau pran ru pau san ru pau wi wa kiwi de. Niliang ka ai kharpran OC Women's Juai Police Station hawa kelam hajrong ka pang cybercrime. De nang muna ka yaki case wa bonjai wa da jia ha ka district Wei ongkale idaw hiwa poi ijia cha thombor chewa he to wa suki beki ye jia wa khen chadin. Hawa khana ko yaki wale yaki kam percha ain da pentip ko wa ye ki ungat haki kyndon hawa pha ye dur ki video ki wi klem ingai itip yong kitre neite hawa le video call ipen yo ye benta ido ipran wa khlemakor ipen bor yaki wi wo le iwan ikam hejo ipor la to wat chicken roll le ipen bor wadun chiliang klem ngai lang le yiungan haki kyndon ain. Kamte kentu ko yaki pajba wawan pentip smart chaki bor pulit nado was dang jia icha thombor wakhian khnang yo lai nei he. Wei kentu ko le hawa pen kam yaki lan ka start technology to oman ki wasendong yo lai nei cha thok isilet hadin. Katwa OS manar OC Juai Police Station ongo wa bon chaki case wada jia ha ka district iwada wanra idu nong kam jo isarom yaki wangan. Kam te kentu wa yaki message ki email wa wan lang bagi social media de wa blog la ni report. Ne bha bon wa thok de wa kular ikre de wa terwa jamdor yaki tiar ha ki social media kam jo kentu hawa thitiar online to upai yaki website watikna. Heya to wa ka IT Act ongo waman iwa bha o yarap yaki wa cha pangan. Wa icha pencitom de wangat ha ka IT Act to icha set nyau snem de lang ka kuna wasan lak hado ichpau lang. Kam de kentu wam ho pynpoor na mo wa share ki video khlemakor yang kiwi ne bah ijo kyndon ucha pencitom ungat wa ki warin ye video. Penti bule ye ki pajba hawa chem ki iwan icha thombor kamtam ki kenthai to upun ki ho number EVR yo smart yo ilat yarap hewan ipor waro arpo sukenta nebha da kekeri wada bu ke sorkar. Hagani ke janmit na jerong ki wachong chnong galom perdi yong pia da le ki wahe chnong ga dulong panaliar wachilang rai. The punishment hay tu onga tu wari to tu nong ri. What yanga le sumdur nga yok tu video nga pha aga chiki perlok nga la demanda habman panisha hab tu ga section yang ga ITR. Yo siao thu bi to ki be ki pa kan ta mi kna dra ken bom siao thu ki tang ki be ki pa to siao ba bi kan mo ye kan ni wo to wa da u khon yo pi le khon yo nga wo em ban ta wo share ye ka video le ne ye ka wan ka clip ka wo ka mu man go me ka ni le man ka punishment ka ju wo ngat lang wa wo tu wa ring you to video hambong ye ki be ki pa nga khon ye nga wo distribute wo yo ne perlok ka kamun im pencitam. Recently, akmat yang menam the week Monday on the kamun ukem bi ukon yang ukon yang distribute share of the video. Kayi ka kandan bu punish bio. The pura bi ketu ka section yang ada mention ka 67 IT Act penyo tu one would distribute one chnai tu video punishment man ka jo. Niti daw kan mo yi be pa u kham kam mi udah he yo usnai paten wato wa hagani ka an le cha pencitom ye de lai ni ba hagani
Worok ngatrai workshop mobile ni kan mobile to identity ke yang ni ke mobile yang ala dah hap kan mobile yang ana ye gau chem lada thob ka vibhag police ka ye gu chem gini mobile ta ga ha chimrai de wana po police station i mobile ki wada wear chok wada chato da ki spark li wa mai ki wada chem ile katte hi ki wada APS la katte hi vibhag kan ni mobile man ka identity ke yang pi yang lada pandai maka cisen ini ki video kini ki clip ki ringi hai ni la ada format bagi de kat ko format bila kini ki video wada ni dau ye biang retrieve lada yo iki lada pha iki chaki FSL ma ko sama ong kata ko wa da kari ni ti dau ong ki la wa da kari siam ha thap 2000 spa ong le te kong lada thap an 2000 spa ha cheese pau ki te ki 2000 spa lam pu padam to brum bu yo da kari the siap ham big ham ngai kai kita ki information le ne kai kita ki message siap khanai ki lap ki jor yang pi kam ta ni khana khiat le mesti ko wi dap so mobile wi lawan kai kita ki message siap em ko tu kam ong ka mandam ka tene report and block lawan kai kita ki message em ka option le dapat pi ki social media sagi Facebook Instagram ki WhatsApp em ka option ko wa press fi site itu ki site em ka report le ne report and block the siap klik ke tu kenang wa ke tu ke social media ke wa pen kam pi kenang wa tip ko to wa pi yo pi ke message ke wa man fraud kenang wa to wa kani kam ong madam ne ke kedokit ong ke wa to India de man ke advance by kini technology te I ke MHE le ne na ko India de chna ki site ki wa la report ubru la report pi wa to kani ke site man ke fraud ki de ta block ki ne tai po central the niti dau siap kai gini la receipt kai kini siap block eki la ne report eki jaga tu ka site nang wo kipi yo prevent pi wo cha thok pe the say we bon gini ki lock kham tam na pendong ti pasot ba rap chalak ki bon nang pendong kham tam gini ki na bar na ka juai gini ki po chip nai ong pi de ki phau mut wo the one wa ong ki wa cha thok ki de kre to work from home ong ki yo message ki na po Instagram na po Facebook Messenger ong ki work from home kret na yung ong ki kret na yung thap ki ID thap ki documents goro kata yo ong ki chwa yo ni kret thap ki deposit khasan hajar ya thap ki khasan hajar yo kret pada thap khasan hajar kata kret lam yo kata ke paisa lam yo de how could one po police station you kromi mana check yang biar ro itu ki details man all fake identity ubru wana Jharkhand ke operate chapo Rajasthan ubru na po Assam operate chapo West Bengal niti dau ham ju bet kai ki message siap ha da yo kai ki message na try le de tip lu number police station le tip le siap ha kali ni kerang ba chnong le ne ke wa he ke ha yu ha sem yung pi le ni perlok perjor yung pi rap he ye share ye kite kai ki message nang wo like pi u chak ngok pa kite le chak pen bet ye kite niti dau ham ju ngai kul mari kite dei ye share itu ki lok yang pi dau tip pi to mut dau ye khana ki che kete man wa sekhet kete to thok siap ha ham le ai di kam